سباخش به تماشاوانên hêja bi bernameyekî taybet li ser pêşketinên dawî li Rojavayê Kurdistanê û Bakur û Jilatê Sûriyê got çê dibin. Em ê hewl bidin di vê bernameyê de bersiva pirsên we bidin. Wek tê zanîn ji şeşê meha derbasbûyî ve êrîş li ser herêmê çêbûn ji Şêx Mexsûd û Eşrefiyê dest pê kirin. Heya niha jî berdewam dikin. Di vê navberê de gelek civîn û hevdîtin hatin çêkirin. Her wiha itîfaq hatin îmzekirin. Li ser vê itîfaqê jî hîna danûstandin û tefawud yan jî muzakere hatine dest pêkirin û berdewam dikin. Lê kêleka va pêşketinan gelê Kurd û gelên din li Bakur û Jilatê Sûriyê û Rojavayê Kurdistanê ket nav seferberiyê. Her wiha li Bakur û Başûr û gelê Ewropayê jî gelek piştgirîkî pir mezin ji bo berxwedana Rojavayê Kurdistanê da çêkirin. Gelek pirs vê navberê de hene em ê hewl bidin di vê bernameya taybet de bersiva van pirsa bidin bi fermandarê giştî ê Hêzên Sûriya Demokratîk Birêz Mezlûm Ebdî re em ê vê bername çê bikin. Birêz Mezlûm xêr hatin re me. Wî xêr hatin. Em hema yekser ji pêşketinên dawî dest pê bikin. Duh êvarî hudneyek yan jî agirbistekî nû hate çêkirin dema wê 15 roj e gur hate eşkerekirin. Ev agirbest çawa çêbû dibin çi şert û zirûfa de çêbû wê çawa bê. Rast e agirbestek hate elan kirin û me jî zalî xwe de daxilê kirin ku em jî harî xwe de pêk bînin. Ev demeke serbêtî şexilandin li ser xasteka Artêşa Amerîka. Ev agirbest hate çêkirin ji bona ku yani girtiyên Daişê ji vê herêmê werin neqilkirin ji bona Iraqê. Niha ew e yani ev agirbest ketî meriyetê ye. Hinek can hîn ew heye intîhakat hene wekî Kobanê. Di vê korê sekinandin ji bona ku ev pêvajob şeylekî rast bimeşî gerek werin ev êriş werin sekinandin. Em ji harî xwe de ku vê dema agirbestê bi kar bînin ji bo ku em kanibin itîfaqa ku heyîn hat meydanê de tîxin pratik. İtîfaqa hejdê mehayeka hûn behs dikin. Rast. Ev itîfaq yani mufawadatê derbarê vê itîfaqê de gihiştine kîjan astê heta niha we ser çil hev kiriye û çi hîn nîqaşê de ye. Yani itîfaqa yani hejdeyî mehayekê ev hate elan kirin û me jî halî xwe de daxuya kirin ku em pê de girêdayî ne. Niha micar di pêkirina wê de girêdayî em ê çawa pêk bînin û di çi wextê de pêk bînin. Niha em ser wê ew dikin ser wê kar dikin. Em hewl didin diva dema agirbesta ku hey de em hinek gavan bavêjin. Tefasîlê wê hene tefasîlê wê tê de zelal bikin. Ew bi xwe sê beşê xwe esasî hene ê vê itîfaqê ji bo ku raya giştî zanibin. Yekê bi mesela xwesiyeta Kurdî de girêdayî herêmê Kurdî de yani girêdayî ye. Em dixwazin yani herêmê Kurdî destkeftê xwe biparêzîne û tê de şer çê nebe û xwesiyeta Kurdî di va herêman de di meselê çim em bêjin meselê rêveberiyê da bê meselê çanda Kurdî da bê siyaseta Kurdî da bê tê de parastin were çêkirin ev xwesiyeta were parastin. Li ser vê ewek heye yani mesela lehatinek heye hinek micarê hîn tefasîl wane gerek em wane jî diva rojê pêşî me de zelal bikin. Micarekî din micara a yani entegrasyona a muhafaza hesekî heye di hundirî dewleta Sûriyê de. Hûn dizanin vê derkê yani rêveberiya xwe ser heta na bi rêva dibir. Saziyê rêveberiya xwe ser hene ev ê muhafazê bi rêva dibin. Micar ew ku ew ê çawa va saziyên ku hene di hundirî saziyên dewletê de demca wê yani were çêkirin her ser vê axaftin tê çêkirin. Micarên ku hatine zelal kirin hene. Di micarê ku yani hêzî evlekariya hindir ku cê xwe de bimînin ew jî kanibin yani erkê xwe rabin bi dewletê re karin pêk va kar bidin meşandin. Dîsa dinek micarê ê saziyên ê medenî de gelek halê dîtir de jî wisa tiştê ku em tê de melhev dikirî hene lêberê hîn tefasîl hene ser va tefasîlan jî gerek were sekinandin. Dîsa micara a entegrasyona a Qesedê giştî heye û ser vê jî yani sekinandin tê kirin û ez bar dikim hinek gava vê tune bi giştî ez bêjim em amade ne ku vê yani itîfaqê pêk bînin diva dema Kurd a pêşê me de
وجالك مجاري وأساسي كو تدا لهفاتن هاتي تشكرنا هنا لبالي جالك مجاري كو جالك هين سر سكراندن هنا مجاري إيه وقتي هنا أفانش جالك تندري واروجن بيشي مدا أم بالكاري هز نبنتوي أم سر بسكرن وزرال نها پشتی وی اتفاقی و يعني پشتی وی آگربسته و اف بندن خالن گهون سر نقاش دکن و چه ببل يعني گرک حمود و پاس دروجه ده بداوی بیانجی دبگو چه پشتی ویجی نها بيواجهي كأجر بس هي هل بتنجرك تندري في دمدا نقل كرني إيه جرتين إيه داعش كجمك وبقى ده همان دمدا عند فترة بيشي مدا يكون ها امتدا هل بتن أمي سر بسكنة سر شيء وازي بيك أنينا باتفاقية ما بسكنة مجاري كل زرار بوم بي جرجة مجارين كل بوي أمدا كاري جرجة أما بي أو بكن سر بسكنة أموسا بلان دكين كو دمكو أجر بس بقى ده أمجي مجاري بيكانين إيه باتفاقية ده كو زرار بنا كاتب تشيكرن ودي حاضر بنكو قافي إيه براتيك ورن آبيتن هدف ما أوكو أم باتفاقية حجدي ما هي ياكي أم بسرخين الجور في اتفاقي يعني وبحثها أصيش ينجي هزين أو لكاريا هندرينكر و جور اتفاقي و ارتش ينجي جيش وري هرمي جبر وكون زانن الهرمين دن قالك بن بيكرن هاتن كرن ما ترسيها يا جو ارتش ينجي جيش وري فر جاردي مثلا بن بيكرن ينجي تشتغلوا ورن كرن ارتش وري فر جور اتفاقي يعني لا جور اتفاقي جرك ارتش نكبي هرمي كردي باجر وجند كردان جرك نكبي كي مجاري كي انتجراسيون بدولة سوريا مجاري كي هذه أفلاكارينا يعني هذه أفلاكاري هندرن وأوانا لقال هذه أفلاكاريا ما هي أصيش بيك فجرك بيواجو بدل مشاندن يعني بيواجو انتجراسيوني سازيان وهي هرمة وأمريكا انتجراسيون في هرمة جبونا دولة جشتي وهذين أفلاكاريا هندر وهذين أفلاكاريا دولة سوريا بيك سيرفي بسكنن ارتش بيست دربي هرمة بمن دوی دما داویه ده يعني دوی مرحله ده بگشتی گلک جوین جی هاتن چکرن چه لور لشامه لباشور کردستان گلک جوین به گلک آلیا را هاتن چکرن حتی نها ناوروک و جوینا نزلالن يعني گلک پرس هنک و اف جوین کیجان آسیده هاتن چکرن چه هاتن نقاش کرن انجامه و چاوابون راست قالك جبنات من شكل هدفي أساسي واجبنا حمي أو أقر بس ورد شكل يعني أفشل روسته وأبسكريك بريد ديالوجي اللي قولي اتفاقا وري يعني وري مشاندن مثلا بيجين أب جبنا كل هبلي رهاتي شكل هدف أخوي أساسي أو بكو يعني أقر بس ورد شكل بكو أمكانه بن ديالوجي دوام بكن وبجن شارع سريع كي دانجام هذا اتفاقية حجدي ما هي كي يعني دركت ورتي أم تقارن يعني بيجن بقى همو طرف عن السربي نيرني خوابون بقشتي دواجب يناندا كي فراني عالماً هذه قوارسونين هذه نبنة توينة أو جتدا يعني آمده بون على قدر بون يعني نبروك آوا هفتنا حمي كل أمشوا و بواجه کانبن بشوازی که بیل لشکری بشوازی که بری دیاره که کانبن یعنی چهار سری که ببینن دستا چرچوبای که اتفاقی که کانبن یعنی ترخن ورته و از بار دکم کو برکو نام گشتنه اگر بس که یعنی انجام یه واجبن یه ارینی هبو برسکدن گریدای آگربسته و اتفاقه هجده مهايك يعني دولة جي شام جي علي خفت بيجي قصدي حتى انها يعني اركا يعني شروطي جو جيتي خاصن بيكن دو جي گوتبون تناف باش نيار نكر نجبو حكومتي نهال غورفي اتفاقي و روشا محافظة حسكي وكوغوت يعني جي بارزغا حسكي محافظ يعني جي وزارة باراستني ده و رولكي شاوا علي يعني محافظة حسكي ورليستن نغير مو حكومة سوريا ده قنوات فكرنا يعني هم يعني روجانا أخاف تنجي هي شو كم راستي بجن يعني شارع سريع كده سبري هيز النبنة تبي نافبر أوجد نافبر مدى يعني خباتك يوصل مشاندن يعني دولة أمريكا بحمي سازين خا شل سازين خا ليش كريد بتش
سیاسی دبی خارجی دبی آنها هر ناف دانه یعنی بری وان رجب کارت مشاندن سروکی فرانسا یعنی بریز ماکرون اوجی بشکلی که خورد ناف ده ام چند جاران به مرج داخل به حکومت شامل داخل به پروژه وان هنه سرد سکنن اف مجاری کی اوه یعنی مجاری کی شفافه و هر کس دیده جبر و مسئله که تیزانی یعنی اگر تقصیر ها به طرفی کده به تیزانی جبر کو بکری با تیکرن نه حتی نه مجاری کو ملحف ذکرنا هنا نه من نبی خو پیشکش کرنه نبی کو هاتنا قبول که انسازین قامت ده جیب بگرن هاتنا قبول کرن وکی محافظه حسكي او اتفاقد هيك او جرك ام يعني بدن بالك لسا اريكاري كي وزيري باراستني او انا ما دانقو ياكرن لسا جبونا هناك اركي دي ترجي يك ام تخازن ام يعني ام بقرن شد حكومه المركزيه ده بتشي لسر استا محافظه يعني حسكي دبي او نجم بيشكيش كرنا ودوا درقان ده استاندن نبر مدى هي وهل بتنقابي كوري اري كرن يعني وقابي عم بيجن اتفاق درق النافند جوري تشكرن اما جرايه اشترا او بكن اشكره بكن لحتى ناهين دوامه از بيجم يعني اخفتني مقرق او نفهم كرن كو داينستاندن هنا واما الهفدي كرينا ام تخزن بقالي خور وس شفاف يعني تشي كوتي كرن حميش كي بيجن اي كوتي كرن داينستاندن هنا يعني نختيكم الهفدي كرن هنا بندكم الهفدي كرن هنا هل بدنا نشتري كوش تعرفي متى خاص نجي هنا يكو حكومات الشامل قبول ناكجي هنا بقول هم يعني هل تنجي دوام ذكن وهذا نبنا توي او نجي يعني هو داني وان هنا وام نابجن اكيد ويا سركبه يجي ام بربا انجام دارن يعني ابا السر ودمي لسر نزيك من حكومات الشامل دبني حكومات الدولة سوريا دبني او تشوا يعني تشوا نزيكي خاصة كي ما بن هل بدأ قابل كو ام بحث كنا ام بحث اتفاق كنو ناكل ما اتفاق حجدي ما هي كما قبل كريه وامنا مسروي شغلان ام سر ربازي بيك او نويد بيجن سر هناك تفاصيل يكود هندر بنو دي بدا ام سر وان بيجن افنا مجاري قفتو قونا بس اما هاري خد حتى الدواوي باكري بنج بو كان قانون بالسرخنين بله اگر قابل كو شرطين ام قبول ناكن سر ما ورن فرد كرن وشغيد يعني ممكن يجي اتفاقه بسرنا كده تكليا روج آوا يعني بجين باكروجلات سوريا قصد ريبريا خسر بآلين كرديرة دوي مرحلة ده شوايا از باردكم دم اقو هري باشتا يعني جيان كده يكتيا كردي براتيكي ده هات تشيكرن او رح يكتيا اكو دم شري كوباني ده 2014 كرن جارك الدين ورح يدبينن براستي افا جي سر بلنديه جبو كردان گشكي بنايك از هاري مسألة سياسي دا بيجم يعني هاري هزي سياسي دا بيجم هزي سياسي كرد يرو حميل رجال روجافانا رجال دوزا جال كرد روجافاي كردستان هنا يم بقى من هم ما بحمي يعني ليدري كردارا دانستان دري ما بيدم خورد شيبو بشكري خاج مردان خويا كرن شيء ام بيجن يعني ريبري هريما كردستاني يعني سروك برزاني تكني چروان چه سليماني يعني دستري دا كاك بافل سروك يكيتي اجتماعي كردستان دكتور برهم صالح سروك عراقي دكتور عبد اللطيف يعني افانا حمي بس بشكري خو ذكرنا باختيف نافي كاري دا شغلن هزي ما سياسي بارتي ما سياسي آل باكري كردستان حتى بدر كي هاتن بشكري خدانا خويا كرن يعني از كانم بيجتي بيجم چه سياست مدار كرد هنا بدم لقال روجافا ساكنين لقال شورش روجافا ساكنين لقال كرد ساكنين اواج بو ما جي سباسيه وجي سربلنديه دويرا وشيفا غريداي سفربري هاترا غاندن لهندر روجافا كردستاني باكروجلات سوريا وهروها لباكور وباشور جي وحتى اوروبا جي يعني وديت اشخاص مشربون اشخاص آلیکاری هاتن چکرن اشخاص جوان جی باکور وباشور هاتن خصن تبلی برخدانه بن ویرحه سفربری هون چاود نرخینه يعني بري حاجة سياسة خاصة بيجم حمو كسم كرد ودوستي كردان يكو بدم يعني بشكري خو بشكل خوج بنا روجافا شو روجافا دوزا قال لي كرد روجافا دانا خويا كرن ام بوان سلاف دكن
سپاس دکن براستی او بو یعنی هر وقتی که زح خورد بو اول وقتی که هاتی خویا کرن اول سر سكنة لسر نزيك بني هيزي ناب دولتي باندور كر ولسر حكومة سوريج باندور كر سر هر كسي باندور كر يعني ابر خدانك هاتي كرن يجي ام بيجن نرازيه كداي هاتي خويا كرش طرفي تباي يعني جالي كرد ودوستي وانا چه لباجوري كردستان دبي لچه لاوروبا دبي لچه تباي يعني دنيا دبي كشتي كو بيش كتي ابا بيجي ابو يعني بيجي سربلندي بو وهمان دمجي انجام خواه بون انجام خواه ارینی هبون لسر و پیواجوی بگشتی مورالی که مزن هم دامه هم دا قوته ما دا سر عرضه کسی که تکوشین داون اما حالی که دنجی اف هیزن سیاسی تیبت هیزن ابنتوی يكون في يعني دوزا كرت الرجبي كردستان على قدرن سروانجي باندوري كارين شيكر جبونا بي عند بيجن اب يعني هل وسط برومت اگو گلی کرد دوستی خو دانا خویا کرن گرک ابا دوام بکی جبر خورتر دوام بکی حتی کو ام دگن اتفاقه که حتی نی پیش روجا و دسکفتین شورش روجاوی کردستان دوزا کرد روجاوی کردستان حتی کو تیم سو کرن بيست کو جبر خورتر ور دوام کر وبحثا هفقرتنا كردي مال كوباني چه بود 2014 شخص صبا جارك دن سال وقرا رزقار کرنا كوبانيه ده همان دمه ده اتفاقه هجده مهاي كده جي بندك تايبت جبو كوباني هيا وكوباني نهاد بن هم دور بيجي ده هم جي دبن ايريشا ده يعني ايروجي بن بكرن اگربستی هبون ایریش لسر کوبانی هبون روشا کوبانی اون چاود نرخینن و دما پیش ده چاوبه الگور اتفاقی و چاوبه دبي مناسبتي ام بيرهن سرسارة ارزقار كنا كوباني بيروز دكن براستي يعني هالوسطى كوباني هرتم باندورة يعني سركه روجاوي كردستان دا يعني چاوكو ام بيجن ده 2014 دا لديجي داعش كوباني سركيشي كر برخدانا كوباني هيش كو مثلا بيجن انجامك خورد بده ما ديجي وصابه لسه برخدانا نگو گلی کرد کوبانی برد که یکتیه گلی کرد در دور دوزا يعني کوبانی او شركنا کوبانی تیکرن پیشگیری گلی کرد جبانوی لسه ایریشا کنال سر تیکرن و هولدانش کردن و ایریشه لسه چنبره کنه هی لسه هولدانش کردن و چنبره کته مشاندن البته اوا يعني و باندوری که خواهی بجبانه برخوادان کنه توایی تکرن یعنی آدوا دمه دا ام وی باری دانه وی کوبانه وی چاو بره کو ایرش سرش کنه وی جریجی یه بشکنه کوبانه وی پیشنگی و پیواجوی جی بکه مج حکومت دولت سوریه خواسته که نکبنه کوبانه جیشی ونه نکبه گنده کردان و منطقه کوبانه وانا قبول کریه و حساسیت دانه خویا کرنه وام هي بيدكن كو ام يعني سوزي خبيك بينن وام جي مجبور نبن كو دركي برخداني كي دام مستر يعني لور بدن مشاندن چاو كو كوباني بري يعني 2014 بسركت ام به باردن و گلي كرد كوباني و برخابده بپشگیری توای کردان و دوستی و به جراجی بسرکبی هروها سری کانی و گریسپی و عفرینجی هند دوی اتفاقی دوی روشاوا چاوابه و مسئله کجبرین و هرماجی هینا نکارن وگرن جیواره خو جواره ما فرق نبر يعني كوباني قامشلي وعفرين نينا أنا بحث خصوصيتي كردكن ده اتفاقية ده ما بحث كريه عفرين جد نبضه هل بتن سري كانيج نبضه گریسی پیجی اوجی گرک یعنی کشبری خو وگرن نه او نجد او دهنه ده اتفاقی دهنه اوجی مجاری کو گرک ام سر بسکنن بلکه مجاری توقیت دا یعنی بیجن ام بخریطه ریدا کو یک پیش و یک پاش بله بله اونج بشه که اساسی و اتفاقینه و تشتی یعنی چه چاره سری کلو بل کوبانی القامش جوری کرن او پیوست لسری کانی و لعفن جوری کرن لكلك va peshketnan hemiya yan jiva veroşa gol herêmê derdikeve hinek alî em bêjin ser meselê
فتنا كرد وعرب بهتر سرفي يعني ددن خويا كرم كو شري كردا وعربا يعني جي نقد بجن براتيا قال مسألة دنما شوفينيزم البيش كاتيا هون في مجاري شهاد نرخين اسپاس کتابا مجرد آنی روجبه راستی مجرد که مهمه و گرک گلی ما به شوازی که حساس نزدیکی به نزدیک من شاش راست امجده درخینن راست گلک زیادگاوی مزن هاتن چه کرن تشتی کو گلی کرد حق نکرن هاتن کرن شوفنیزم که مزن هاتن مشاندن انتهاکات مزن هاتن کرن در حق کردان دال للطبقه للرقه ولدري ديتر مديتن تشي كنا انا قبل كنا هاتنا تشيكرن زمانك شوفينيست عنصري زيادات مشاندن والبته انا ورن محاسبه كرن يعني دندري واتشار سري كو بيش كافي غير بندك اساسي حساب جوار ورن برسكن ابي كوسا اشكره لسر يعني بيشي راي قشتي دراغ هاندران دا وسا بأي خيق قريش يعني بكارين خيق قريش يكوسا بفخر دمنو أدين الزمان حساب جوار برسكرنا وهالي قوانين جرك ورا يعني برسكرنا وانا جرك لسر ورا سكناندن شكل كويش نقبل كرن جو ذات ما يعني كاس كان وش خوي دركبه او قص يعني كاريوان عنصرين قريجن لبالي جرك ام نانا لستوكي افكاسي شوفينيست هنا كان هذا خازن يعني نافر جراند شرا درخين فروفاكسيون شي بكن عنصريتي كربكن اف عنصريتي كنا هنا كسي كود المشاندن خازن قال لي كرجي بكن هفاليون بكن ارتاغي بقريجه او خش تيجي قريجه شيكي خرابه ام قال لي كرد قال لي استوكانا اما بيفاني مهنه اخلاقي كما هي تربيه كما هي سياستي كما هي ام سربي قال لي كرد بس اتصالا سربي مازن بنا ندبي بوجهنا هذا غير داي ما التاريخ خذ نزلم كاسي كريه وما نجي ام سر كاسي دا شونه ام تجرى نبنا الطرفي عنصريتي برنجي ام هر مظلوم بنا هر لسر ما ظلم هاتي كرنا جبر ام قالك انا فيرستوكي بس بيجم يعني ناف هند ناف قوتي مدى قال لك هذا ما عرب هنا بيش يريد قال لك هذا ما عرب شهيد كتن حزارا شهيدي قصدي هنا شهيدي مدي رزوري هنا شهيدي مرقي هنا مالباتي وين مرانا حزارا برنداري ما هنا دوستي ما هنا كذا كما زن هاتي كرنا و بيك فخبطك دايما شاندنا حتى ناد إنسان باشي ناف بيكاتي عرب ده هنا اللي خرب هنا يباشي هنا أم جرك أو ناكن أو نزكي نبن جاري كذا نزكي نبن راسته لامبر با خرابي كتير شيء كنا جرك بديك خوش بالي خورت برند بكن حساب خازن وأم وانا تشير بكن أبيكو كسي كنت كن أبيكو البيشي وانا أبيكو البيشي بتكن أو فكري كل بيشي بتكن أم وانا جرك سرمان دهرن لبالي أم جرك ننا بالستوكي ونرخي ما يجي هنا نرخي ما نبقى لي عرب ده جي هنا وكما قلت شيء دي ما هنا إنسان ما هنا أم جرك الفانجل خدي دركبن أزي فيتكم قال لي كرد إنه بالستوكي الستوك قريش أكونها قال لك كاس خازن بدو مشاندن أبدش مني ما بيدكن هنا كذا داقر كرف بدنا مشاندن بيش تخينن أما ننا بالستوكي وأما بحمو كاسين إيكو درست كاسين إيكو أم بيجن باقش تشبي كاتيدن براببن أما بهبرة بيتا كوشينة لامبر خرابي دوام وبحثا برخدانیا کوبانی کر و گوت و کوبانی جارک دیجی اگر بخواستن و برخدانی کی دیروکی بده مشاندن دوی چارچوبه ده آماده کارین هزین سوریه دموکراتیک یعنی قصده اگر اف آلیه سیاسی دیالوگ نچو سری قصده دکیجان yani dikişan aslede garbe gele heremi bir pareze. يعني راسته ام بيجي يعني هرمن طبقه يعني رقوا درازوري ام كشان او سبب كي خوهبو ما نقص حتى ضيام بدركي شربك ام جو هدفك تشبون ودرنا ودركي ما او هدف ما جي هدف ما اوبك ام وهري ما نجي داعش خلاص كم سر خستك اخر كي بدركي انا لو شكل دركته اورتي
اکی مقابدینی گوتی عنصریت چه بو فتنه چه بون و او يعني روشي كنو دركت ورتي ودوا شرطان ده ما نخص ام بو دركي حتى دوي شر بكن وما بيوستي وجي نديت ما دي شركي يعني بمعنى برو ام ناكشان هريمن يكو براني خو كردن ام بقولن وي هريمن لكوبا نيجي وصايا لمنطقه الهرم الجزيره يجي برنجي ام كشان ودركي نعرف جدايا انا يعني پارستنا گلی خود دکن پارستنا هرمی کردی دکن گندی کردا دکن پارستنا کوبانی دکن یا دیری کی دکن یا قامش دکن يعني گلی خود دکن اوا روشی کی جدایه ابنا دیر زور و رقم هرمی دیترن اما بدرکی شربك خطامي سوره وما حكى سرجي ده يا اخويا كرنا اما حطاني يعني فردك ما موينا مشاري دوامك وإكاس برسر نكبن يعني بلكي هاي ولي عسكري يعني كي بيش كيفن باش كيفن فلان بن اما او انا بسر كفتنا اشار ولا كرنا اشار دوام كي اشار برنقده يعني تيك اشار نقده وحركه باش شي زونه وقدري يعني قدري بشري وتنهيز عسكري بيلنك يعني قال لك فاكتوري دي ترهنا بالسر ولا سكننا جبونا به از يفيد كمكو يعني كاس شاشيه نككو يريش اخوات جبو هرمي كردان جي دوام نكن ونشتكي الراستا واز باردكم انا يعني حكومه دولة سوريا جي يعني حكومه شم اوجن هاد تشي قصه زياده ناخذن بكن ندوه ابدا هين اوجن ندوه نقطه اوجد خازن بمساله بريديولوجي تشارا سر بكن جبروا اول نا يعني هزما قصده جبو و منطقه جبو پارستان و منطقه شر آماده بر چاره سری که ولی چیکن اینا لشکری به و چاره سری که سیاسی و امجی هیوی دکن که با چاره سری که سیاسی لور ولی کرن چرچووا کو اف هریم بشه وزه کی عادل کو گل کرد تدا یعنی مافی خبستینه خودن مافی به کرامت و کنه به تبلی دولت سوریه به دولت سوریه به یک ام جبوه آمدنه اگر برخوادانه که عسکری وری کنه اجبو وری کنه گلی ما اگر نال سر پیانو برخواد کو امروان خازم برخوادانه خو یعنی تبشین خود دوام بکن اجبو نا وی بیه نه تک هدف کی ما هي اللي پیش ما او کو ام تقریبا اف هرما کردی باجاره و بگندی و همه داری کو کرد اللي هنا کوم کردان گروپ کردان گلی می کردی جیان دکه وكانوا بن او بتشرشفات اتفاقي كي بعادل وتدا يعني ما في مورم باراستن كانوا بن هرن چاره سريكي سياسي وبدولة سوريا رب بنيك و گریدای پیام آواج بو گل چیه چل روجاوا چه دروی ولات و دوی مرحله ده چه خواسته برسامه داویه من هندير اخفتنا خد انو بالزمان ام بري حاجتي قال لي خذ صلاف ذكن يعني بر هلوستا بدمي يعني تافاي قال لي كرت نتني قال لي روجافا جبركو بيشكيريا يعني شورش روجافا كرن دوزا قال لي كرت روجافا كرن هر يعني او جي بوما جي نرخيه يعني نرخ بنيكي و جي تقديريه يعني سباست كن املات خازوك اي خوي او هلسه خود دوام بكن وبمربن امجي حرتم مره بار بكن ام بيش كاتني قلت انا شكرا حتى انكم دقن اتفاقك دقن شهر سريك امل بندي برخداني وام باشه قال لك سباس فرماندار گشتی هزن سوره دموکراتیک برز مظلوم عبدی قال لك سباس سباش ورج ولی تماشاگران هجامی برنامه خال ورب داوی بکن قال لك سباس کو تماشا کر من خوشیده